Danas rokamo vražiju WC šolje, kao što vidite ova WC šolja je već razorena, ali to smo malo rokali prije, ali sad ćemo dokrajčiti. Ti čak reten, maknem se. I da vidimo sad ostatke WC školjke. Kao što vidite WC školjka do kraja uništena. Nije još ima. Ma ima nešto, ali ono, do kraja uništena, nebitno. Sad se idemo malo zezat. I ljudi, ne biste vjerovali što smo našli WC šolji. Našli smo naš grom. Koji smo... Spusti, daj... A jebe. I ljudi, napokon se nešto dogodilo. I zapala se napokon, nakon 5 godina. Ljudi, prazna je, ljudi moji. Smo negdje 30-40 ovih pirotica. I malo ovih drugih petardi, znači imamo grom. Sad sam sekund na pauzu, onda imamo malo šoka. Daj vlješku. Vražija ovo da... Svijetli gupale. Vražija. Vražija, onda ćemo šta ide dalje. Još jedan grom. Naš pomoćnik. Daj se isto s njimi dodati, ti si isto pomoćnik. Daj snimaš sam dole. Onda imamo... Piratica sa vitiljem. A još jednu vražiju. Šta? Piratica sa vitiljem. Grom može. Piratica sa Šta je ovo, vitiljem. još jedan grom ekstrem. Dobro palite minutu već. Zajebavate. Ajde, palimo sad. Daj pauzu. A ovog ne znam stisniti. Stisni. A jebam ti Još da nešto, bila. matko, zvali sve. Ovo tu je rafal od svega živoga. Zapalit ćemo ga sa rimskom svijećom.